too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. So open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. We say about equipment apapa. A church for our quadruple ewadisium. Any air conditioned room there. About media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then a location or a coffee bad junction. For number ne was no one casa free. No more beyond that one. I'm moving casa me from one casa free. I bet you. For any adoption, Mema Obibia Aquaba Shonko Ede about Too Much GH so bread say and sema ekoso ewo meyi eniwiase afana nyina no ye de eba ebebe sommo ya hwefo se de be ya monso adwenkyere ne nsema amowo ede kafa ho no motimi ede ababa betu edwa na abusuafo na wotwi emu ede kyese ensema edi eye ehimu enyina efa eye kidnapping issue a ekoso ewo eye takrade montemo meche western regional enam so ama kyese sei obia eka eye ne de na abusuam ense bebre na apiede afrimu aba mo bekaya ye mama Josephine Penny Mensam wo yiraye emre kakra bi mane ho ensensem bebeto abonten say na kyese ye daily routine na ya no wota ye wo nante for work nkakra machine de keka eye ho eno na nam so ma dakwa kyese wo ko ye no wentimi amfa amba no nam so ema ebiemu so wo mo enkrofo mo kidnap no efre ya na wo mo edimande for sika popudro ebi na afie koko wi eche later on no na kyese wo mo ejai maame no a na wo bia enim bia ya na kyese maame yi ewom neno na ho nsensem bebeto abonten dodo na ekasa yese na takrade ho abiem ewa na kyese nkwada enan ayira ya ye hu wo mo bia enti opemfo no so baba beira because ye abisim issue yi efa nipa kunkum ne de keka ye hu na sese wo pemfo na kyese amadodo na eni abrepa sese wo manu emu ayaya ye hu na eno na nam so ma ye mami ye hu sese de ye hu no ne ye hu na kyese ye ko hu no wo azim na eno na ma abrante wo hu no de nsam no tudwa wo chemu ese ye papa no wo hia no na ebra wo hia maame na ebra wo hia no na kyese ye moje pram no won kro ne ba ana maame kyese wo mu kire mu akasa krampo no na den ene wo ya na wa twero de ato wo no mu na dodo na hu ne se wo kire mu na kyese wo no eka emma na wo mo enyem no wo no ka ho 12 ani ya kidnap wo mo de ahye dem ono na ni gani yeku emma 11 ba enam se wo no na wo ya ata enti no enya de se wo mo etimi ekunu na emom ne bana wo no ena wo mo age no ede na free eye ne nsem ene na nam so ma dodo na ebebiem se ada bi se ye sapa dia ene na eye IGP ni ne mpani for wo mo nsore na mo nkohwehwe eye kidnappers se wo mate wo mo agu monten so wo mo ewia eye nkrofo edi efree eye montemo de wo mo eye rituals ne de keka eye hu sanse ma mi di nsem no tudwa na je se panyimpa bi ka ho a wo mo edi sa abonefo sem afebusiafo ekoko wi a kire na me ne wo ekasai ede na say mami ya regional minister western regional minister de nse bebe tudwa na chese wo kire mu a maame no enya de se wonyem ene ho enkone be no na nam so ama dodo na aba be kasa na ne dayi ede amede eba be somo ede ya a police for a release statement ede atu edwa na enya eno so enko abusuafo so atake action ede afa ensem a ekoso no ehum na ebiem so ye de ni ebe kwakwakwhwem ya oba wo no ankasa ekunukunu so ede afri atasefo asase yeso ni nyina efa mpnatwe a wokokotwe no wa kire chese ba efri mu ede eba ye ni nyina enene eho ensem yabo ne beda mede eba baba somo na ansa nam de mabedia fo no ebe baba ba kire mu eno moma yenkonko tie video no efa nsem a efa ye maame yi ehu Penny Mensam yi bra chese nipa na wo hu no wa azim eyewitness no nsem a odi etu edwa no yenkonko tie mbra ne ba yatoa ensem no eso Nja no da
Njabla mebiano nem bisende sister abad no yo also onkasa na mo hwe the way otin so nya bia wa agwadam ndil kasa chem na ongwadam ne mo mun so ni mu na me yin katram so ko na min yen mun tebi on the next na ori eden odi ye sign nti sign no ye no on the mshada antas papa ba meti me hubi ibi su munyim na mo so no mo se ma me no ko ntem ko mi ko tam so po no ye dey na so na mama no pen nti mama no pen na la ye no otso paper nti o so aso twere mu na ma ko ka che me mbo fa me dey ewu abeso nti yan twere mo on twere wi so twere wi a na sa mo kankana ya kankan ebe hu dey be du ofi nti o twere wi na me yi na mo kankan na o se o be siri o wa awale na mom first or two okada me friend pastor man na man ko ka che na pastor na yan friend an twere no ma as me friend pastor no shoe paper no to twere no ma nti o twere no ma no na me so okay me hu no ma na mom yan hwe yi na wa twere no so fita kware na na me nyim de bi mpa ayi wa wa de wa hwehwe o so fita kware nti takwa yin fo no fi on kasa ono na to mo smo san no mo ja tere me yere me fre na me se da mo si na no aye no mi san ka tena shop na me mpe di be bi man de ondi ana nsu bi pa nti bibia no me bi o se de ondi na me se okay ono ntena na ono atena nsu ko ten na de olusu mo se ntena na me fre ti me fre na mposo na ebi fe te bi fe nka cheda sister bi me hu sister bi wo mu azim na mo me hu sister bi wo da me bi nti me nya batam shop na esu ana osu no nkasa ndo na na yina ocho so fite kware na mo si mo chere che wa chere mo ma sign na chere ocho chere o ya pimofo nti wode yin wode form na o yede wode yin form na ande nti wode yin form na anu o yede nti o yede man o te gidi no a chere o nyam na eyi na struggle no yin so o ma wo ba force na me se na ebe na o yin fa no se ebe wa o yede ebe no ade wo ah me so ma adenya me na me tire biara ade wa nti sister o tonye ko gare wo ina hu de sister no wo na am na boy se yele na la ba ho na ma am ka fra ma se biliza do no e pin wo ha nti o mbia no me tie nti ma se biliza so tie ya na so no tie afre na ma me se afre na ma na no ko fo so wo ba no se dam da ye mo ntina wa we mo nko be bia wan sa le no ko fo so wo ba di ye mo ntina ho kapum tam nko fo ede wo ba se nkofo no ne nkofo ba na se record ne nkofo a na ka so be do bo so wo kesi o nti se nya ne nkofo so a na la oba de on ka so wo nti ya mo ntra nti no otiwa ne dabta yiri ka ya flo ne hu na bo astu du wo fi hadi wa ba wo fi bewe ne hu ne brother ko bi so on se me ye wo ejuma police nya no so wa ba ne mi se la ba sama no so police commander say yamla wo shop na obi abatena ho na sani pa kono o so obi ayira nto mo hwe na mo hu nti no ni mo twa en sani so no a am sa na otena ho no ti so no dia mo ntwa nti ye jewa na otwa na o de sani no was nala ti sana na dia no no o ko wa de wa ba insan no yi na ka sa na o de Facebook dare ti boss wo be yan wo be yi pictures na che nara am ti wo yim na alo so yim ti wo yim ne dia na wo mo ntan ko sifu aba nti wo so wo ko aba nti wo ba wo yin so yim ne dia yin na wa kan ya position because o ye di na che nenyu di chim ti se ko position na se wo yin mo ko hospital no wo yin ko ko position nti de wo de ma yin ejima bia no yin ejima bia ya tena wa tena wo ba wa ba
Yo na abusuafo said the modern son ekokotie ye eyewitness no nensema wode etu edwa no eno no na no na eno ada chese said the ensem no na ama ne homne eso no ye regional minister no enso so ebebekasa ye ede efa ho kire mu se na chese ye maami enya de se wonyem ye maami penyi mensen na enya de se wonyem na ye nyinsen bia eni wonom eno na nam so ma dodo na ekase Ninsem bia eni one more say na at least one no any the rightful person so babontin ebebe cheche ensem resanse wo chema na chesem intelligence and asa one more no one more edinsa wo so no ene man no sa adanse na na sa ensem no man ni hunu se ampa ma me no enya de se wonyem ebia na ninsem bia eni one te betimi aba se entro na wotwa na ebusia form ebra regional minister no so de nsem no etu edwa no ewo ho no mama yenko na ehon so no yenko tie ensem ode etu edwa na ewiam ye de ne maame ne de no aka ehon na yato ayenko mo no eso ewa ahoma no so honorable Dako Bensame mo ache meji wondo na wo ho to say adumarako ye do ba de ase eno da asam we see ye awura eya kidnap wo minim se o share approach for say ni monim ha omuntu anamon ebra be na ye frɛ wo se o mahunu awurai intra na BNI for the send me report say amahunu na Awazim hospital the police for no are still there na medical doctor no so ehwe no na ma odikan ni there from their preliminary investigation they suspect that this whole story was fake and that the medical doctor was even looked up saying that onyobia onyinsa is so this thing has been bundled around for a very long time like that. So that is the immediate information we have now. But police phone or at the police hotel. Medical officer no or examine a rano or say for trying story near fake. I see on him. Na rano on him. Into only saying that be. Hey, but you know that's the information. Na my security people have brought to me. Obano minini kunu kasa no pe wo se wawo pen wawo baako na bema no so se ne yire nyim ne maame so se wonyim na wawo so wawo ne ba no ni ho doctor no so examine doctor no so hu se wawo he say doctor no boa no aka the same thing na BNI for that naturally but that's the information I've been given na because when you have any see when you almost in your ya so I show yes sure I'm thrown in the state of confusion. Yeah, honorable ewa homano so honorable Dako Bensame mo ache meji wondo na wo to say adumarako ye do ba dey ase eno da asam we see ye awura eya kidnap wo minim se o share approach for say ni monim ha omuntu anamon ebra be na ye frɛ wo se o mahunu awurai intra na BNI for the send me report say amahunu na Awazim hospital the police for no are still there na medical doctor no so ehwe no na ma odikan ni there from their preliminary investigation they suspect that this whole story was fake and that the medical doctor was even looked up saying that onyobia onyinsa is so this thing has been bundled around for a very long time like that. So that is the immediate information we have now. But police phone or at the police hotel. Medical officer no or examine a rano or say for trying story near fake. I see on him. Na rano on him. Into only saying that be. Hey, but you know that's the information na my security people have brought to me. Obano minini kunu kasa no pe wo se wawo pen wawo baako na bema no so se ne yire nyim ne maame so se wonyim na wawo so wawo ne ba no ni ho doctor no so examine doctor no so hu se wawo he say doctor no boa no aka the same thing na BNI for that
natural but that's the information I've been given. Now, because when you have any see when you almost in your show. Yes, sure. I'm thrown in a state of confusion, Honorable. You're not abusuafo said the Mukokote ye the free regional minister no so ewo. Nano na ama ye mami Josephine ne mama so ababontin ababa bekasa wo chire mu na tete. The one more kan nyina na entro because abaya no wanyemu nyina wo eye ne nchen a chese omo kidnappers no bebe kidnapping no frɛ nyina chese ni nyina na ni etua eye ebinti ba ne sen na wo mo kase an wonyim kubi se wo mo pese wo mo nya na ne wo mo wo ne ba no eye injection bi a chese be ma ya kase bibi ha no ne ho kro ne ba na chese asam no akwa ye eye foolish case because ade ne de wo no wonim se eye ne de hye no wonyim because at least den a woni ni kunu no wo ma wo baba ko enti second one na wo baba be feki eye ana na ebusuafo maami aka so na so ene de yi de IGP so de ne de aba na ebia na maami ne de no wanti a yenko na yenko tie wo no so ne de a wo de atudwa na ene ye ba ye de IGP so ene ne memu anso statement o mo de aba beto abonten no ye de ababa besum eye mu atudwa ampara mekara nyi de ko be asemo ka no on twaye wan kasa ye o yo so de dem o ya mentally sick until you have a day, doctor no proof trial. Kobe no any national security officer ne there. I saw no onion sane, always no. Ya pade ya catch doctor no nye Kobe no no for there. What we coupenin. Na some na twa. Enti mom ya penin wa. Of a doctor no we kun. Into one you know. Master man. When you fever. When you say Axim hospital. Na man your friend line now go. Into doctor no so penin wa. Yenim doctor. What about bad injection? This is Angel 102.9. Eye Ewura Josephine ne nana e kire se wo sra bambo dwumaifo atudwa ampara mekara nyi de ko be asemo ka no on twaye wan kasa ye o yo so de dem o ya mentally sick until you have a day doctor no proof trial Kobe no any national security officer ne there. I saw no onion sane, always no. Ya pade ya catch doctor no nye Kobe no for there. What we coupenin. Na some na twa. Enti mom ya penin wa. Of a doctor no we kun. Into one you know. Master man. When you fever. When you say Axim hospital. Na man your friend line now go. Into doctor no so penin wa. Yenim doctor. What about bad injection? This is Angel 102.9. Eye Ewura Josephine ne nana e kire se wo sra bambo dwumaifo IGP yo na abusuafo ya kwakwa kotie afane nsem ni nyina ede ewie na ne de yi ede eye IGP ni ne mamu a chese wo ma release wo mu statement ede ababa to abonte wo mu chire ma na chese maame no wo no a na wo plan eye ne kidnap no ni nyinse ne sanse nyinse bia eni one more SSS ye maame yi ba abonte ana ne nsem ne edi atentwen wo chire mu ana chese ye okọ hospital an European hospital ana chese ho ena na wo for antenatal ne de keka eye ehum nanso so wo mu dwedwe mu ye nhwehwemu no maame no bra wakọ ho no mu anase wo mu woni profile wo ho ye last year ye October mu achese wo ba ye ne no crampo no na no ho dodo no ye malaria na nnwoma bi na ya ha na free one no omu ni eye ne record bia na achese maame no wono a na ahyeda fabricating nsem no said ye be ya ye be hu no mobo sese yo na ebuso for the statement no say na wo mo ede etu dwa ye 23 September ya na wo mo release your say the reappearance of missing pregnant woman at Takoradi in the Western region. The police in Takoradi in the Western region can confirm reappearance of one Josephine Penin Mensam on 21st September 2021 at about 9:30 hours. When she reappeared, she was immediately sent to the Axim government hospital for medical attention. We also informed the family in line with our procedures. Since her disappearance, over 40 police officers were specially assigned to track the whereabouts of the victim, and the family were given regular updates on police operation regarding this issue.
These police operations with the associated investigation were carried out on a 24-hour basis, and we want to commend the officers who have been working on the case for the commitment, including the sleeping night they endure. Following her appearance and the basis of our investigation so far, the police wishes to state the following. A. The police is heavily reliant on medical experts who have examined her. Their findings are that Josephine Penning Mensah was never pregnant within the period under review, following throughout medical examination by the medical doctors at the Axim Government Hospital. B. The victim, now a suspect during interrogation, mentioned the European hospital in Takoradi as the hospital for antenatal reviews and assessment. Medical records at the facility suggest that the lady visited the hospital without pregnancy somewhere in October last year. Investigation also suggests that the suspect may have conspired with other persons over her possible planned disappearance. 3 people have so far been arrested for further investigation on possible conspiracy charges. Police would like to inform members of the public that adequate measures are in place to ensure she is safe as we continue our investigation. More worrying is the fact that a number of years the regional command has recorded several false kidnapping cases where people conspire to create self-kidnapping incidents to make money out of ransoms. And a team with support from the national headquarters has been put together to query this emergency crime in the western region. We wish to give them assurance that we will continue to revise our security strategies to produce the people of the western and the rest of the country. And no any Papa Kwesi Ofori, Assistant Commissioner of Police, then so much as a woman a day ababa to a jano no police release no woman and some one day ababa to abontina to say muchema yama me a bet me and I say woman who say one shisha and a kidnapping no and a PM sunyin same bian so any day and share that anyone more is and say one more iron shishemo from a Azim Hospital or Koyem any a BMO and so no a European hospital with trim and not just or call echo for antenatal no so one more extra one more document who your my wahonum and mamma no nidia a war list in 1 year that war ba honum that was in last year October eba ya na chese no ho edodo no no eno epe international antenatal wo mo ekasa na so wo kase wo kono wo no ho no enye sa ena etete so wo mache eye suspect 3 a wo mo eboa se de be ya hwehwemu ebe koso ne no na amagana for ekase da bio na mami obey okay say we were with me plan for kidnap plan for winning any abema wada oba be hu pa watimi di ninsen we ada danom abrawon yemo so e de na chese ensem no de nyoma bebre ewo mu e wo se yendro eye emu asuko na busefo anu nti ene yato ensa e de afre eye miankasa me mpanifo se won meka me hwen na chese yembonbra ensem no emu eye Pastor Richard Obri Yeboa ena ebiem susu no Empress Ann womo ne enkofo ne dem ni womo etwetwe eye enkomo Pastor Richard mi makwa bejo so sika bibia boko de Kristo tiasi de ya ho ye pa yeda Kristo ase Empress yes dan bibia boko na me hanu bibia boko yo yeda Kristo ase na we de odi for me di efri eye wosoim watie se de ensem no esi ekọ ede efa eye mami ni issue say na wo hunu esi efa sika me da si bebre na ye ma ahwefo a follow too much GH nyina akwaba e kire won se omunkoso anhwe ye channel na hade ne ma papa nko an ye wo e ma omo sika ye konsem no so dia na mami asemi me de eye me na kakra if you say opemfo one wukunu nete na ani na he ani dabi na o ko jogging aba na yete ya ne se enipa bonfo bi achew na mebusa se sika se onu okunu nete na onu okunu enti okunu no onim se maame no wanyinsan ana onim se wanyinsan
but ensam no so ekokọ no ano okunu no kuro ya sanso aba ebe deny the fact say ne yere no na onyem ne yere no emfa nyinsen bia ne kunu de waba wo se ane ne yere no onyem wo de yes can ne pictures out chese birthday ni yi nyina baba be kire se ampa ne yere no onyem enti de nkrofo kan de enye no kure misika sadia ane na me so reporter me tie e wo Angel FM so ne se ne sofo kra so di adanse se wonyem ai potamofo nyina di adanse se wonyem so wonyem ma ye bompa e cry fra pemfo asori hono mo a ma me dwoswi obabi na akire ye koye nhwehwemu wo hospital a okono a akire say the last time I visited a hospital hono no it was last year October 2020 na chese say metimi aka say won nhwehwemu fufuro bi ensanso enkoso okay because sika obi anu hono ma onyimu ayenhu se wonye so odi ade na yeye ade ntoma be na odi yeye ade ba ade na odi hihye hono mo a nipa nyina hu asofo ne nsole members nyina hu se maami ho de onyim na afedi nhwehwemu emeda di a yesi maami wonye de wonye so okay so te sad a ene na maami no sane nipa bi esusu se ono na eplot ne kidnapping yi eno police release or press release de buy yes o mu ne say na je say maami na ono na hihye your plan ye sika asenwo de edin say ye beka say ono na eplot say o beka say yen kidnap me I mean open okay oba penny yeah oh na enwa say ye beka say ono na hihye say menyem sika we de emu yerem following the regional minister no so abekan na afa ye hwe the police investigation so be de abekan yi de na chese eye de eye pe but me so de enwanwa eden say ye betia aka say oba ono anyim say onyem na later ifhwehwenu beba na ye beka say onye de onyem ono eden na chese entisa na ono beka say onyem de a ene na ekubi say ebia na opebibi yeah obetime ba say woni nkrofo a eba kidnap no ehihye ho epebibi afiri baabi he fan because ni kunu ho no ma na say o mine ho no ma opedi afiri that is it say enye ni kunu a say enye ni kunu na opebibi afiri a okay ho ahobi ade na Ghana man ubetimi anya afiri asamato kra no yesom se ehwemu a enkosi baabi a nti ikubi sa onyem de a na oka sa onyem de a na oni nipa bonfo bi mproto na yenche no enkosa baabi sa na de yenya achewa na yepesi release o ayede ya onipa ono ote na obede obeba they will mention amount of money bi also yede masa ankofo na ansa na we be release o ayede they release nti media say nhwehwemu nyina ba police statement o nyina ba a chesa maami onyem de a na omumu ono a na proto ne nyinsa ne de a ene na chese sika bi ena ope afiri okunu a ono ne de yo empress yen shadio mami ensimi eba yeye ama adwenu mu ayekesnene unhu ne se ebia na nyinse no se de police for the ababa to just wonyim ebia na eye no krem because wo hwe se ebia ebre baba so 9 months na duru wo be kwakwa wo ne bia oni ni kru be kwakwa duru hospital bed ho na chim na shema 10 hours na da ho na chim na shema de na chese me plan say ya kidnap me ya mama force awo me ba no na chese mi hu eye me ba no ebiem se na wo so hu no esiefa ma me no ne se de wo mo ka se wo plan ni wo so gi wo mu di ana me no ba me da se na me tia too much ashafo nyina omojesu na ensam na nkasa no obi oni bi be say I can't think far I just nipa think madness because ensam no aboye nyina pusa no kre sane ensam na bobo ni baby a akodu no agensam eye mami kidnapping betu dwano na obia ya mo hyehye no because open for the ekoba no sa situation na no ayeden na be ma na abusu nyina yesumboa wo na ene nyame adom a ye hu no na ekoba ne se onyem ma regional minister de aba enam so ye papa
dampare nso de ono so de aba ese omo hwehwe mu nyina kire se enko yesa na mimi momu ni die asam no me fa ni 2 okay sa near of police release eken ene near minister nso eken ebetimi ayese eye nokre okay na sa ye nokre a na mehunu se oba no se o planning yese onyam ena onyam ene baby a odi kwatwa fire no ka baby a o susu di akono ena akobro so sa okay I escalate na se ni kun ni mpo ena odi dada no se onyam ena onyam na oye bibi ene no e man kasa no du baby a na yetimi ya niema bebre for ade bi a ye hwehwe okay obi betimi a plan si ye hwe movies ni ade a ye wasam ayi bi a e fra no say silicone ni ade a omutimi de tally ho no ma it looks like pregnancy yeah. but na enya pregnancy aye say toy bi basabi enti se no bi no de dada ni kun no e no mase a hwehwe say cheme na fa me ko ha na demand sa amount we e wo mi kun ho no mo a sanka sika na opa say abro so sa okay ana say so no na wo pese wo kire say be ma ne so ka ho ana ana one ne yiri ni nyina a plan sa de no ne ma me so ka ho area mu hofo so ka ho ne sofo so ka ho asole ma nyina ka ho ene na nka wo be chichi nkrofo pa wo sa case ho because o mama nkrofo kumatu ena enema bebre nso esisi e wachire na me nua ba asam na so fa bi a me fa no say yen hwade ya ti Ghana hanum say na takrade girls ya wo yera yin so nsem baaye na all the time no e kamia ye say nsem bi say si wo takrade ya na asam no adane enko straight e ma ye hu nsa ne niam si fa ye de ekọ na niam sre ne say even though say wo kan say no utie ni maame na o si da bi asam no entisa enti no akwala na bai wa no sign dada ne maame say onyam and I share pictures so far about and na me hwe na ne neighbor bi ekrampo dia dance ye say woman no enyam na say no ni kun ni so ne wo ba ana say won kire ye mu say eba na owo first no girl no awo ma onwo da ana say eba no ye ni kumba ana say eba no je girl na ani obi foforo ba e no de abe ware na be ma na fa ne se ne ba ene ebia sese no ta ware na se no se baba na ba pressure bebem thank you enu ti na wo so yes ade na but sanka wo mu sa anka up to now obi amasa afela no okay because me ni ahwade e ewiase a ye we mu sa wonama office obi a nhwe nipa hwe office obi ani mu story nipa ni mu story me nua opa area wutim no yanko hosisi a na emisa wo ho asem ye benya nipa mienu miensa bi a wo beka ho asem a kirewa wakasa be your shop you think say nobody knows you but people knows you but so far no any near omemu penimfo kan any baby a ensem yakodui any ni neighbors for ni ade nso omo ka say no issue na ekono ade no okay table na etene adenti na table na etene because me no I see upper hand in the situation okay and sebia emu odu na ewe nimu yie ya da case ne so ya da case sa enu nti no e wasa ye cover ne up but ya papa dampare yo bia so far na obefa adwumadie IGP to ne ho so no manya hope and confidence bi e wo papa de mu a I believe say on slow down in judgment yes on slow down na wanya further investigation about it and when it comes to criminal aspects na ye hu ne say lady no a plot issue okay health facilities no so can plot issue okay we have hospitals also betimi akọ educate akọ said this is what I want you to do for me almost so be ye em when your report the aba out meanwhile no for all you know dey be hospital abede dwa no krempo enya ho na girl no continental okay so what I say and to both sides no say sana some na cotton there then we cannot believe anybody empress besa aba eye wo so na odi for say na empress ka no eno annam so maduro na ehu ni say eye Azim government hospital di we aba say abaya no onyem ena bia omukọ European hospital abaya no so wo call antenatal no so wo mo so e ka say last year
and oba ho no ma eye den a doctor for wo mu nim kwan a wo mo fa so timi hu se oba we wa woda anaso oba we wo woda abaya we wa fa yefunu anaso wo fa yefunu because obi timi enyem na se bia nyinse ne se ya anaso ye ikwa wo de hospital ko yigu krampo e wo baby no hospital krampo na wo mu timi hu se we yegu anaso wo nyingu ye enti dudo na susu se ye ebe ya wo mo ensesa eye hospital no mo fa abaya no ko different hospital no mo nko ye test e wo ne so enhwe because ebetimi aba se ebia na enkofobia kwa ko twesika e de ama sa hospitals tu ya omudi aba beto edwa no se ne ebe ya wo mo beka na abo ama ya ka se ampa na tesa abaya no otwanto na ansem no enkonko ye foolish case hu ne sen sa pepepe because on say asem we say no de me se ne anaka no nsem bi ono ma eba odwene ho a sika onti ase ono na takrade ho na nkasa no eniama eboboba no bia ni ono ma etia eniama papa you see last na me kan no ha no say takrade wo mu ewo squad bi ho no mu a wo mu kira sane nkwada yesi eya nkrofo aza ewo police police station a ewo takrade enim niama meti hanom a meken enti se wo nsu akobai na fese yesa kataso mu so all of a sudden no de na misusu se hospital no abadadwa se oba no nyem na okoho no mo no ebeya ewo sa yansesa no okay se ya papa dampare nsusu se wa investigation no mahunu se ampa maame no onyim de a na ne ebusa se hospital no omokoye sa investigation no ewo no eye no na okay se eye no dia ene na omo go further okay because eye wanwa say be metimi de scan na kire se ne yire nyama ba betudwa na aso ye be ko hospital ne be ka say internet say bia ye tua wo mo se wo mo inside case ne dia wo mo movie emfa every hon mo nko ba bi foforo enti me ka say me on Angel FM reporter bi tie no on the other note no papa no ne yire maame ne ekunu no wo sa ba e be deny the fact say ne yire no onyem yes that is the metie or Angel no no ono akro ya sa beka sa fe ne yire ne yede enyem enti they should ignore these two hospitals no mo nko ba bi no mo nko make sure say oba no omo ni nyina akọ hospital a omo nim omo pe kra they should move from that region and go to different region no omo obi ante obi ani maame no doctor no obi ani mu no na omo ayede omo akọ sa report no akọ ye sa scan no na sa lab test no mehu de yede yo because because akwala krampo ye fefe no kra na di 3 days kra ultimi de no hospital my file no anase ye di file no doctor ma akọ be kasa ye no o se onu de ogidis owo ayi ni se woman no eba clinic wo ho but said dan no be ye wo ho dan no be ye wo ho de ontimi fentida efi se ya be fa girl no report ni ade nyina e de ko omo headquarters and to open information bi a one for so now always no so open information grassroots no you get the correct information than the upper roots okay nipa na owo down no obema the right thing but ukodu kese mu ho na wabema ade no ayefe to suit you okay but no owo down no obeka no se ne etie bia enti ade enti no mama kwan na doctor na nkasa ha empress ye beba eye wo so na we de eye comment na aba no mefa nto edwa na ye nto eye so TV ede awode about say this woman issue is sad but what can she gain if she lies so her whole family, her pastor and community is lying too. Someone is guilty of lying. Either they are hiding the truth or someone wants to be protected. And no any yearning some or they about to a year a jar and no. Now empress share a year at the end. Sir asemi dudona ehun say kamia kwakọ yes say no. Wo mo pese wo mo nya na wo mo enjai year kidnappers no. Ma wo mo free ai ya say ye wo ma free ma go scot free e wo mo body because den a kidnapping akoso say even maame no e na fabricate the pregnancy and so a wo mo kidnapping no any maame no nense mo de betu dwa say ye kunkum nkrofo wo nani what if say eno susu no kra na eno ntini ye jai wo mo enti questions are eba ne say release way ma kamia kwakọ say ya ma ye kidnappers no wo mo enya wo mo ho adi
Who is saying? Minyaba, and one and any asama walking, and no, just almost percent what diverted ya drain if it is so. Because I will focus our kidnappers no hormone. And some a bit peer through Habano, okay. And I want who made there be a massima mechanic say, won't know, only Busiani be obey a bold. Now, what wow, I'm why a case, there be a wasamba won't mean can be. And also, when the day is not there, you cannot force it to be there. That is money. So, wouldn't see car, won't me and can want some. Shall applying for ya or car say, oh, who nip, ye could nip a could do back 11 enemy. Sir, omono yanti or monkan. Yeah. But recently, no yatis a man for baby. Ayira. Good. But omo matis and nipa na yira and a Ghana has only pay and put up a soy announcement. Sikasa near Joe. And you're free. Oh, and is our corner so when is covered sandwich ababetinase. And one of the phone abefre wabaha. Uncle Siaga now to baby. Oh, train ya mesa or beba or bar fine one bar what to her won't mean kwa ye as a one man wako to but some profound in our bushia for. Okay. Omo bushia for. Kaya yes ni eyi omo de da bontin for e kura bi betimi ayene aka ho omo no omo bushia for nim se watu kwan e koye adwuma but hwe ba bia wakwa kopi ni akwakosi enti ho no yentimi nya results no free ho but we say na aba no fine even though say why fraud or fraud no adenti na yendi akire ni yenhwehwem say e dey was baby e kokoche no at least wudi wan kokoche baby e kidnap on the so ye say onyem ye wo ho dey dey amoja begu ho ye behunu thank you enu ni ade a wo ho no say eya meme e ha me amenti ase eni say so far no hwe ndi o nipa boni fo na e chi nipa no ye hu omo ho asem bi ankan but yetimi aye nhwehwemu ababai wa na obaye no ho ehu say okọ hospital we e ko say na onyem adenti na se numpo de so no wabedu sa report ye betimi aye ni later na omo a omo chi no ye ntresi nhwe se so sankrofo no ensa betimi aka oma na up to now yati bibi wo yati hwe asema press release no e kan se omo gusu ade omani edi nhwehwe ni mo enhwehwemu na mo hwehwe no eye wo pese wo hu se abaiwa no so onyem anase onyem eno an wo ba beka bio na emom no awidifo no de oma ye free wait try ye say ewudi sem no ekoso na ebi munim ne wode ye enti omo cover up odifo ye regional minister ne nsem ode betu dwan dodo na kasa asa wo cover ne omabi wo kata no baby so because as a regional minister police for em for omo releasing by na udimrika baba ya chese ya tonsa afro ye regional minister chese region ne wona ada wo omo so ntini chese ya afro say oh bbc yes wo mpotamo say na hu na chese ne eno ano no oh ma me no wanyem e na say na say dodo na say so wotimi pen tem eba ye bebe kan ye before a police for etimi e release wo omo statement ama ye hu no say ma me ne enyem ne ne de ne bebe ye pe no it could be say wono so cover eye eno baby eso a chese wo mo betimi e dia link say ye takwade nkwada ya wo mo yira ye no krampo no wo mantimi ehunu kidnappers na just wo mo anim ye wo mo mudi ye sa abone fosem no yeah sika sa pepe because me masate report to be an open say omo a release statement be say takrade 80% of sa ritual killings no na kidnapping na ekoso ni nyina omo say 80% of it is fake press release no mo release yeah so say dia anya na on person am kire say zete se nkwala no wo mo anu ana so wo mawu that is it nti one day say ne kwa anya ne kra no so nya ne kra tatwa dia kunkumi anya na fraud what be that way na kire say no person mo ka dia na cha underground working so tese de ekoso no ana ye de ana ekoso dia ani regional minister edie na cha se omo no omo nimini omo ye de omo ye ana bia mu so tie sika we Ghana ho ye yiu se wo odwuma ye ni a ye na ti o you ti no ene ye na ti ye ko schools ye sua de ye kenkan ye hwe niema enti ye na ti enti e hu se wo oni pasomasi ana party we ana MP we regional minister we MCE we DCE we ye hu se o ye adwuma ye hu onya adwuma nso a ye hu eni nti sane regional minister ni statement we ba out no obeka se enya no krasa maame ne ye de enya no opesa o kire ense na adwuma o ye no onye ni ye wada
mpanimfo ada omo mpese ombehu se oman timamufo na hunu se they have become negligent on their duty. They are not working. Okay. But they go and at the end of the month, they just go and receive the innocent what? I mean pay. Okay. Taxpayers no. Esika no mo kono ma yede no ma kwaje. Eni nti no omo cover so atre yen say oh, omo ye adwuma. Okay. Nti obi anka na no nya dey entum. Okay. Because say obi aya na obe ka say nipa no nyina aye. Na ampanyampa police statement and a press release in so release ambassador ampanyampa no nya dey onyina aye dey na kire say momo pasa mo secure madwuma tikati o omo pasa omo me the public no agidi say they are doing a good work meanwhile that is not so entisa say adwuma pa na wo ya obi abemu okay ana nya adwuma pa so na wo ya so obi abede obi abemu eni no the regional minister no apan tamba ye dey abeka ye no e kire say opeso kire ye nse on dey ojane na so pinti 24 hours oye dey oye adwuma meanwhile anya dey sa na ye dey sa na tie eni tie sra omo say omo ye break no omo me ntia say adwuma na aga na fo yi won say omo ye dey omo eye aya ahobamba adwuma na ye dey so on say omo mo adwuma ne omo ma dey ya ahoba no omo me hunu say eno adwuma na omo ye dey omo ye no omo ye dey omo ye ne dey ya ni kuremu anya sa na yakwachi obi na pantam betum ni kasa enya ne kora dey a opesa kire ye say adwuma na ye dey na wo ye miwa anya adwuma na wo ye dey na wo ye nto opesa omo ye cover no omo kata nyema bi dey ya eso ni ehu omo ye nkrofo adwuma den na omo ye dey na omo ye miwa anya adwuma din bia na omo ye dey omo yo empress with yeah regional minister ye ensim ya so nam so much as Captain Smart Crampo ababa because say senko no ene mampanyi na danko akufo ado a kenwa ne se no anu wo sake no e de free ye ni dwumadi a wodie no eho na afia so take it to ye ni IG page a no so etro ensem bi edit ho na moma me kwan na menkan eno emfa mam na won so watie wo mo ensem no o say dear Mr. President at Nana Akufo-Addo, we need sensitive leaders and not idiots. Therefore, we plead with your reputable office to send this man home to serve as a warning to everyone who thinks Ghana has been given to him for work and pay. Sakwabna Ochedako Mensah now and have him investigated. He is a suspect. He is a suspect in the kidnapping of the pregnant woman. This one will be roaming about answering to vulnerables and no any a year or no some more day to Captain Smart yes the yan second or yan another one ko pamono and also send the letter say yin free one. Now a fiance so edia wo de e baba to edwe. Ye yin free one mo e beboa. Menuaba. Share say daddy ye kasano. Adwuma bi wo ho na de man krofo bi mu a wo hu twifo wo kasa bi a wo se nhwehwe animu nhwehwe animu sama kwa ne papa be ye eya nhwehwe animu nsem opre ne ho okay so what I say since day one say case started 17th right here up to now no till Andrew Bekasa what e nka okan bibi sanka o what semana wo pese o prove say wo ye adwuma no adentina day one meka rechichiri nsem bi kura ankyere busua no moment say you are also there also wa form say wo ma o support wo mo say what you say but enena ekoba ne san no ekamia yes na make no say in fact near Captain Smart near Okan is the perfect thing okay. Oh it's high time ye jai sa we aboa me we ya say enti maba power there e wasa me man official appointee bi na me ye no say you know na ye fan crofo a wo betimi aye adwuma no na ye de o ma ye nyom a wo betena se a asem bi aba no ma sorry abekasa keke no ma sorry abekasa keke no ma sorry abekasa keke without any solution okay solution why ben no dey buy because as a regional minister there wo kasa e was say onyem say o kam obi ehun say abaya no kam to onyem say onyem say eno na ye petty as a regional minister aka wo be kasa oh yes yetimi ache agudifo na wo kidnap abaiwa no ama sisi ade wo police fo akache ama say ni ehun say ampa
papa wu bo adwuma na enya se obegyina honom se onyem enti enya den eno na ye party enya no na ye party because as a regional minister original mu enema ekoso ho then wetimi aye afa ho but still now no criminal activities are going on over there enti eno no ye nyama bi a wo se utimi ye na ujai we what wo ye fake new na ewo we ni store look at this ujitum. Look at this, a whole region. Na enyama fake air which means Mwakasa no, you are not doing your leadership work. Okay. So ama obia are you free to do anything. And this hand then just a sack no crampo watch ke was uncle no ntu ne ho ade so ha sa na o ma resign. Just say anka ye tina de phone ne crampo a ode yes a call no. Enti na say oh ya regional minister na ya MP bu ye bibi won peso so na say ye BBC a ye frɛ we ni ba so kasa na say e was say wo kasa ba to kasa kanyansa sam ne entie enyansam a emfa kwam sebi ensem bi wo ho no mu a ehu hia say wo sa wo kan as a regional minister na say MP bi a won peso so de ye frɛ wo a ye pensem a so what say pass mu a what say who say yes this person is talking even though grandpa ye hu nkrofo kwa kan sem bi who so you are also doing something better but onyem say yeah petty say near petty say ya chin crofo no na ya ntwi omo no mo meka say nipa na o kan even though say ya chin no even though say ya chin no and I say ya chin no but ya chin no na onyem na ye say ni who say yes mean say na some na omo kan it's not true so what I say and this say no abai one sofo no so aboa de ene na sofo die no so akakakro na say wo hu hwe wo hu hwio na sofo a obi ti bi fake ni say be gina ho e ma wo san e bompa ya don sa to so bompa ya ma no so wan fele hwe baby na shaky ama wo hu say oh mama why are you deceiving God so what I say na say wo blame so for dia na say ni kunu so oda de no so e sister who say e mema no kra de man me blame no because emema bi wo ho a unya ka kra no day one say wonyem na osuro eso obeba ho nche because our perception no say so wanyem de o say ba ho anyi nse na be den e be say enti bebre na wotwe wo ho free won yere mo ho eno ti na du ba bia na hospitals no doctors ni ade o mo invite mema no mo ne o ma ye counseling na ye teaching say na be ya wo be ben wo yere for the time so easy delivery watimi enya enti be ma no de ye mlemu no fie betimi ama na twene ho afri oba ne nche but sofo ne de with one touch you should discern it bibie meboa odifo siga hwe de ya na kan on say Takra de Western region right yeah it's how region hono enya nne na akunkun ene awudisam ebekoso ya papa Rollins ene ma sa de nto ye de etwaye okay ana awu ma afa de ade na ehyae de ehyase enti regional minister no opese o kire yen se oh Takra de awu Western region sa nipa bonisam nipa tira na nka aka ne etwitwa no ho no oh opese o kire se oh enti sa because as a ya attack sa region no say ye target sa region no say sa region wo de sa na ye de sa na tie sa no person aka che ye dia ye nimnya ma ekoso wo okay Rolling Star ye nimnya ma na ye de na ekoso yan papa Rollins ene gina ye ama nipa abaniafo nya widifo a etwitwa nipa ti wo no no ona ma sa de ne to ye de etwa ye oh enti se ono person o che ye sa de ne to atwa kora de a enye wo boa enye omonya de omo ensori omo ensori no omonya adwumaden no omonya eda a omada ane gisikadie ane nyama basa ne nyama bon na ene ekoso no no omiehunu se omo ye de ya adwumaden anya sa de ane ye beka se nka Rollins o ho no mo a nka sa nyama bon ne nka to aye de ona ho no mo anka sika nka bia ne se opimfo mu a wanyem sofo abompa ya man sofo nim se ampa maami oye de onyem o de anonti oye gunu so ye frankofo anyem aso de mo yes sofo hu se onyem kaka hu sofo no we hu se onyem sofo no sofo ndo onyem we hu an empress sofo no de wa confirm se maami Josephine onyem because ye fra pemfo bi not to chat until regional minister and katasomo no lady na frodo no sofo no lady na frodo no katasomo mu aso na oye de eno oye anya sa Western region will go back to the na ye dey ni nim
until your papa warnings aye de asole ye de omo person be ka se MPP aba na ye de ada ye de oh western region nti no ye de o kasa but Ghana for ye nya ye de ye ni ate and so ko de man the party no say dey be hu say enye MPP abreso na dey we start ye ade e wo ho dada meba ho okay meba ho sika hwe o ma yi mo ho say ye jai se de na aneka no oh o finance your party no he is part of the financiers of the party. Okay. So therefore, aban no party ntimi ba power dia. Ene na yeye bibi se na ebe ya yebetimi aka se onipa na nkofo ndo musika support to party no. Ya ye de yaboa. Yaboa okay. Ya mo no nipa no bo se yaboa ne baba bi. Na ne ba na be ya MP. Our party on the ticket of that party. Okay. No serving a constituent or constituency. Sa de no na ema ye nya incompetent people. Okay. Regional minister, or you're incompetent. Oh, you're incompetent. He is not on his toes. He is not working at all. Maybe I know what you're doing. Onya juma sika, onya juma. Oh, onya juma. Onya juma no ye. Kasa okasa nyina pesa o nu so oya juma. But we just onya juma. Oni na eko. His excellency. Nana Adodankwa Akufo-Addo. Won pam papa no. On pam no. Na yamfa ofo me fa so. Na yamfa ofo obetima ya juma den ne de emra. Na akunkum ne wuwo na ekoso 97 90 no a na pesa sori no obi mra na onipa ne metu safo ni nyina de ya ase na say odi for de me gina wo so a ye Josephine yi ma mi Josephine panyi mense yi na busuafo ene enam said the ensem no ekoko esi efa we sori na wonyem we sori na wonyem na regional minister so wonya police for release one way say na wonyem antenatal won ko hospital ho no ene wo mo so aye de wo mu ne se da bi say ye de ya no ka na wo bia ngi ye ndi na ye ensem a ye ka nyina wo bia emfi de ye gidi ye sem na nanom de wo mu endi ehwammo na nanom de wo mu na efiri tete ye na nanom de wo mu di dwuma enu ti no chese ye bre yi so say ye de nyame ene mo kasa na mo se mo mpede ye be ko na nanom ho enti ene wo makwa passionap ene wo mu egu nsam na wo nsam wo mu de to edwane o see if the police, the regional minister, the member of parliament or the party executive who came out to say our daughter was not pregnant and it's not true, let the gods take their life and deal with them. I was your phone say there woma bre any say ye be chirem because ye de share so wonyem amoti abontanyam na monyem no regional minister woni obey ye nya de so ne na eda na ebiem nsusu no ya police for nya de so mo no obey wo ko ne wo ka nya de so mo ne na ekọ na mutimi ba abonten be ka say ye ba no wonyem ana ye de share no nyem abra ye de enim so wonyem pa de a ene ya aboso no wo mo emfa eye mokra no woni mu endi enumi ya wo mo adumiye odifo ebe ye aduma sika me da say this is unfortunate because any kwa say e banisa no any kwa say e banisa because ye the aduma ahye competent people there ya ensa a wo sen ka omutimi ensure say omo ye de omo ye aduma den but sika wo won so oka de ya ka wani breso ati ase wo be ka obi a na wo de wu nipa no pa so wo de ye de wo de ye no sa dua na o ma bone de me gina hanumi as ogidi ni nyame sofo yi ade me encourage me tima me ni bi so wonye na asori ba bi ana onipa bi a me ne be nyansa wo so ana one on one se wonye de omodua but bia no no nso asusu se ho no no nso di fa obenya na no ye de ya entem because osusu sa ye de ma nyame nkofo bi se o na me de o fa no bo a onye de onto ni ntem but we are talking about security what issue. Okay. Oh no, nintinu ona me boy ho ba wo sunsumu no. Nanka honamu, nanka ye de abambofo nya aduafo nso ye de atete. Na nkomo ye de boy ho ba. Na odi aduafo na abambofo do amatei. Omo na ekondo na omu connive with nkrofo kidnappers. Ama omu chichi nipa. Na omu ye ma be ka kire ye nse. Uwo bi asa na de enkoso akunkum apemfo no onyam ya ade ndisa de a onu so opejasese de ya ntem open ntem no de na onye de onye nti sa onyina so de a bible no say eduabo a anyina so enye de enya dwuma but say eduabo wo say onyina so de a ane media so be it sika okay ti de o maka no to mo fin sha onipa bi nsa saase de a and your oma e defending omo ya careful because bibi betinya ye dey asi
okay enti say aduabo no a omo bon say unya so de a ebetima de ayaduma agi say ono so so mpanimfo na omo eya sa nyama say o enya na kra say maame na nyem no to mo nso obibi oso omo so ye de omo ye omo anya bibi ankanta de a ene ye nyina te Ghana aduabo ne ene snap ne sa nyama na abusu ane ye de ekese no I mean chances are say ebetima de ebetima abem Empress oni abusianfo no wo fo wo mo anamuntu o mutu ye no so because they say ankade de wa post for nsem omo so omo ye hwehwemu na ma pre mo ho akwakogu eye ensen ai say you were friend no say do baby na say wonyo bi nka wasama wa e ho na adefa na emom no me so mi bi so omo say na mo ti ho no na munum say betimi abodua e na mo modua Abraham de hye na yera na abosomfo mo ko to abosifo ni say mo de hye ayera na nka mo abodua na bosomfo yi mama omo o snap ni nantwie so otwe sa pese o mo de akeka omo ho na nka mo tesi awudifo ya na omo de mo de hye ya ba na mo de hye na bedu fie na afi na mo bodua na ne fami su dua bo no wodi bo se du ba bi na say asam no emenwo na wunyo kama fo bi nkama wa so tap ncheni a waje wo sa eho na wutwafa na ade ba ko ne say so dua bo nso ye fake Bia boy so ye fake ala. Na ye fake. Say dey fake bibia. Say dey fake bibia wata bradi. Snap mpo dey enikala. E nsuo nti ene nsuo bu. No. Say you were fan say takra de hwa. Ene bibia ye fake wo hoyi. Ene na bia boy so ye fan fake. Na mom no ade ba ko a ehu ne say ne omo ka no. Omu say bia bo wo hu. Abusua abom abodua. So panin bi e wo afie ho a panino ebeka chom no mo so mo ya ade no hu se even though say enya no kra ya de hye no atwa tro e no masen akobodua wo de hye no so so woku no kra so what you say enti say mo de hye no onyem e na mo so onyem na ye ka na mo bodua say mo de hye no obewu enti no office abusuafo no ebeku wo de hye Oma manako wo peneku na okoya no se no haw na sa oku no oko enti sensi ya wabe enu obeku no okay enye sata mi nu obeku no na emom no situation na omugina position na omugina enam so mo de yes ade ye ba bia asam no chia de akọ esan se wo hwe no wo de ye betu ye ni wo fa asam no ne kwantene ne so na wo chia ne ntino na enye ye expect say ye be kono sa because ye Christopher no se sofo no so kra etwantro wa hu se nipa na ye den onyem even though sa sofo na confirm say onyem no munyi ni doctors and force nyini anya sa dia na nyame na ye di na chi se ne ompenta mu atan se ne dadi kan no anya ne ntam ama ye ndia na ye be fa apashow na snap ni nkosua ne die sha min mom den ko nya na ntwie bi no nya Empress why so it's seriously ni o ma ye no approve kire me I say I don't know how people are seeing it but ni o ma ye no approve kire yen say still wo ba no na onyem ansana because want me enti akwala ne nkwa emfiri osa no matter what even though abusua no ena se oyata so na say na wo ye ne sa no na che say abusua no ade nsem ama o yeah yo ye de ensem no enche ye de esia ne sa na ye de ni kokopiemo e wo eye Aguna so Edro district as they say there eye abaya ne de ababeto edwa ese AC ata awo ye trader an wakun wono ankasa ne kunu ene eche se 4x4 plywood bi ne de ode abobbo ne kunu tiri mama se say de keja wowu na se wo free atasfo asasisu ni nyina ye cheating ya yo an meme ya eche se o ma yo ma dwen se wo mo zip yi wo mo antumu yi na eche se bembe ya kwakwa cheating ne nam so ma eche se eba afri mo ede aba ewo abontin no na nam so e ma eche se enam so ntokwa na menti ase mempene na wuntimi mfo akwada no emba fie ha no mo sei na eche se eno ho apre ne nam so ama sei abaya yi waku eye no kunu aposifo ensa aso eye ni na no na epesi ye hunu esem se ukunu afa wachi akwa kofa eye wo ba foforo na wone no awoa na enu ntino se wo de akwada na eba na wonje no a na enu te wo se wuni ukunu enye de enko ewo hu wo ye wasede yi anasa wo ye de ese na fata anka be ma no obefa wachi akwa kofa eye oba foforo ne no enyinse we de empress akwa ye eye eme intibidi fruits na mi wi a yaba eye prophet so na chese ye de dwumede no asia enesa wo friend no sense ba no aware ni mu empona twe ensem na aye bebre because near odi wani besusu
anasa wo bedwen se ebenam so ma be ma befo wachi no na bi enye hokra okay because emema ne bi wo ho a emfa ho ne ne oba be ye no oya ne dan sebi waya se kraman otena fa ho a enye yi obekọ ano no but wo oba no ade ba ko e wo se hu se me ti we say if say my partner is cheating na me ha me ho okay but as no you say your individual difference obi an the way offer issue esifa obi o ho asam hye no a onu ankasa ni pesu no otimi diemu enti no sasam hye no a otimi enhye no so na me ku akwa bonten akofa kola oni obi akowo a abofra no de me ni asam no matter what me pebe man na me ne beta no magye akwala no enso ene natena ena sa me mpesa akwala no bebe fie nso a ene me ma oba no ahwe ne ba na me ku obibi a no de akwa koma akwala no but to the extent say oba no ebe ku be ma no de entwaye wanya de because say ade ya wo ku hu eya ba ku ye nti na wo ku hu ena ba ku yi nene wo de ade abo a ono nso edikoi enti say be ma yi kwa onso no wanya aban amane ye enti no niam bi wo ho no ma ye ma no e wo say ye take heart no matter what even though no oba no bi wo ho kra no sponsor be ma no wa hwe na aye bia nene be ma no aye ne sa but eno nkyere say di nipa ne nkwa efri ne nsem wo betimi agya no amu akọ na won so wakọpọ obra obetimi nso ade na company fo anim obetimi kra ne na tena there but yes still no obe punish no there was so many ways to kill a cat one kasa obe satisfaction yes obe she jensa na jo I say come kuno and also another punishment no aduane ma no so many ways enti no wo kwan bi o ha say okwa out that then you go out then I also do my things and there no sa no na obi ani obi aso responsibility enti no sa wa wo pa obetena ho mpa na wo ko no ye free mo te dai ba kum so e say dem ye tenant sa pepepe enti no na sisi ade wo de ade be bọ no na wakonya abayama ne a wawi unsa aban fa wo ho nchaw e na obi eni ho obebo wabaso wo ne waye den waje no e no tie ababa wanya de se obeku be ma no matter what but ni nyina mu nso e ya na me ma no mu nsusu twempna wo mo yire mwachi oba no se ni otie bia wo se wo pe na fe wakwakwa fa no yi na enema bi nkoyi enu nti wo bakwa fa mpna wo na chi a eya na munya mensie nso kakra wo a wontimi nhya wo ho so no yesie na eni ehu a enya time na mo ankasa nso se mo kwa na mo san beda ho na mo pepa ma no ho a na sofo wa ha die obeka kire mo se nyame ehu mo Olivo mema den nti na ya na emamu free eye mo yire no machi ekọ eye our like mo go fam pnanom to the sense mo unim pan so wuti obey uni na tena oni na wo be mienu miensan so still be hu no asa akwakofa abanoma abeku odi ni free eye baby foforo say me pese onsa memeka eye ye hu ewo eye efi wo den na ya na emamu tu sa na mo sika ensem ne bebri na sa na mo tu no eye asa drum man ho no asa voice above for say romance there be say sofo person yes sofo ne ma make asa ensem niam bebri okay say obema be fa ne yira chi a ensem bebri niam pi now on say empress kasa no ho na the Bible only give this say one ukuniti na okoba dwaman a ubetimi agyan o se eye dwaman mo epe na tete aware ente eno kran Bible no se ope no a fansa di se oba se ukunu ohunu wache ukunu se oba dwaman na ofin se untimi ne ntena biemu a you have the right to go away dan so oba yeden ubekunu na biemu nsusu no se yene yeyerete wakochiti waba oba aye no yesi wakochiti dia ene oba me ho a nso ma onye dey me ma wo emma me ho that is also another issue. Whoever will do that is also bringing in the marriage. Yeah. Now odi amame nko me nsem na obusa me na me wi dia makamaye bibi kakra ho de na empress de e kan ho sika one a man bi ho no ma de ntia a man no bi HT which it shouldn't be so. Bama bia utie sa o hwe me a o ware a o yire pe saying yes to this woman now the ring in here the essence nature say onkwa na nyina oba ba ko pe ho na abaye dey o be sha kopum se osoro e de oguo baye dey abeti mu ntem
na de tie ne mema ni bi ono ma omo se omo ware ma ni wi a o ware oba no na ebia ne yafunu ayetra oba ni nya wo ba ko wie ye no o se afi de ne yafunu wanhwe ni ye afi de apu ayesa bofre enti eno ompe ono oba na kasa oba no so ono kasa onye de ontie nti sa de a mema so adu ani na ye de na hwa de nti se onam na okohunu abaya bi ofin se ne yafun ya flatter oba de obedi na chi eno ka ho tu mema bi no mu awo bibi sa ontimi endi aduane baako ne nkwa na nyina osa ye de osesam osesam no so atimi de asam ye de that is a mema bi ndie ya ebi no no esu ene omo de ya omo ban ene no ebi no so a omo se ema ne bi ono mo aho ne die nsusu enkoye oso so ya no pa night way eno a na be sha ne sa kopim se o de be 1990 fie ono mo a na odi tokoko wa ha na odi nam ha na odi wura ha won se prekesa owura dem ade yan sa awo ba ko ba abo mi no ade abamu owura dem ho no mo a untimi nya de untimi mura o tena ho no so mo ho ahu ni die ni nkoyi a ye penesa o tena ho a adidi a chese enyama bebre na wo de na wo te nti mema ni bi ono ma dey funny very difficult say obey me worry ni na me wa not say but ebia 2 years 3 years 4 years after there ni su ni ne ba ni bi bia ye dey asesa sadia ono so sesam no wo hwe se obetimi anya tesi bia ye dey afi ba bia sa ne ma ni nyina ka ho adrive mema ni dey afi dey ya afifi which me ka se bema a onso awrade se sania ma we ekoso a sika obefirifi but do so awrade no okay do so awrade nye mama ni nyina okay eni kwa sa basa o so awrade o unso awrade o eni kwa sa ye de basa because near open no aye de ene wanya no but obi ono ma onso awrade de sika wontimi ento relate sa nyama na enu ntini se wo kokohu o kunu na bia wakofa eye eba ede ba na enu nti wo so ne mo atwede wo fie na me ba ho ntino se wakwa bonten akofa ninsen na wawo no onipa na ode ne ye de ode ne ba ayam fom so na waye de ene wakoye enti upa ji akoda no hwe oba bia otie mi bia enya ukunu ema obi because o si o ukunu nya o jano o ko obi be ma na ebo ne kura mpa ma ne jano mu obi no se ebro no ye wo mu I mean ye wo mu difference okay obu akra asa ne ma ne ka se bro bi ko anya bro okay bia ya tia keke no e na wo tia okay but ono be fa ne say dey aye bro what must say and ye wo level bi say be ma bo akodu mpempenso bi a you have every right to leave the marriage because of wo dey ya unkwan dey ya enti na sa e bia threatness e ba matwese kan matwetuo my ene de metimi aka say you don't have to sit there, you don't have to stay in that marriage and no you have to what you have to run away for what for your life but where the case abema ombo ye no hu no kotwaaye na nyinsa free mu na awo free mu aye de akwada na ode ne ba no mi da atwo be de obeye e hyew sade kura mpo a o bibia abetimi aye de obetimi aye but to the sir obe for plywood now they be born no kuni di oyo obi di hye and so because who so chiti obadwaman the bible gives us that right so obadwaman ja obeso ye de so ye de uja man ye de man ko ba so wanya no so no so man de akona aba fie de untimi nya de enkunu sa ukunu a eno so another one try no ye de akose nti ya maami ede metimi aka say do de papa ne ye ne de wanya ni ye ede nenso so ono so de ne ye de tweye yesanse yenjina nkran ne mu etutu enkran empress ye de yenkomodide no eba na wiye from ye mami Josephine yi ede bebesi we eso no boni nyina to for football de ebema ye ahwefo fatu edwane ewi a odi fon so de ne de etwato sure ye mami Josephine oba tan ya ene yentimi ponka se oba tan because hwehwemu kire se onyam ami de migidi sa wonyam na asema meka chewa na se nie wafemu no edin de but for ni tu nyame so nipa de bible no ma yete ase se odon ho tu nipa so nipa bedi ohwam but se urade de oso wasemu se odi ama wo a emre ne so a obedi wasem e de ama afei so no ya papa IGP mesrew
asɛm die fu wani di akyire yie na omo a omo hyehyɛ nyina na etwe omo bra because wo de meji wudi afen so your ba wo ye bema wo hwɛ me na sɛ waye wadwen sɛ ukun fa wachi wo yere fa wachi enti no ubedi na wu a mesrew forget it na wo ne wo te ho na hu sɛ wo mpɛ no wo ho ana sɛ oba na hu sɛ mfaso ni uso no obi wo hɔ no mo a ɔtwɛn wo amfaso wa no so me de me gini sɛ medwaman mransana bagya ya ware sɛ nyema bi wo hɔ na wo fam na sɛ wo hwɛ na wo ankasa na wo te ase no ɛbɛgye wo nkwa afiri wo nsɛm a papa maame entwɛn koraa na nkwa ho hia papa asin owu jo odi for onso so o final words ade beto edwana wo de wo telephone number so aka ho sika de me ka etwa to nyina ne sɛ Ghana mpanimfo a yɛde ɔman no ahyɛ wɔn nsa no ɔmo ɛyɛ adwuma na emum no de yɛhwehwɛ ayɛ nokre wuwa ɛkɔ so wɔ Ghana na de abetom sesi a yɛ maame Josephine pani asemi a abetom a ɛkɔ wi atia afi de yɛse wɔnyim sɛ obi agye sika bi wɔ baabi a ɔnsan so fa sika no ɛnkɔ hyɛne bɛyɛ a nokre ɛne pɛpɛpɛyɛ ebetimi adaadi ebiem abarefo sɛ mote na mente me ho ase ɛba yɛsrɛ sɛ yɛbɛnya botere na yɛde yie ɛbɛto ne yie ɛda Bible sɛ ɛyɛ oli adwaman pɛ ɛne timi ɛtete awareɛ ntem so ofin sɛ wo partner na badwaman na ohunu a na ompɛ ne bi mu a ma ne nkɔ ɛwɔ abusua fa no kɔm na abusua na ne ɛwɔ sɛ ɔyɛ no wayɛ but sɛ bɛdu mpɛmpɛn so sɛ obekuni de ɛyɛ obi de hye ɛne de yɛ ntu nipa fo sɛ awareɛ mu ɛwɔ sɛ nipa yɛ de ewu yɛ de ewu mu nti obi ahwɛ ne ho yie na obi ansoso ɛntena ase ɛma awurade sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛabrabɔ a yɛbɔ no ebetimi asi yie sɛ opɛ pastor Richard obri yɛbɔ a na onimi atwetwe nkɔmɔ opɛ baabi akɔbɔ mpa yɛ opɛ baabi akɔsɔre a obetimi afrɛ me wɔ number we ɛso 0246 42 63 75 0246 42 63 75 sika me ya announcement kito bi asoso onankopon eya adom a odifo meba achem oda osorase na me ya adom a 27th Monday ya edi animi 27th up to October 3rd Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday anopa na di dwumade ni nyina eba na wiye na anwumire no ya anointing service chenchenche kese pa aresa beba ho nkom se beba ho tisa o hwame na wo achem wo da ene ni mpatam ache ase awisa mpatam ho no mu nyina mu nhye na medifo nyame ya doma Monday a edi animi na obrabo enye se na etie da ona mi nhira bibia jo odi for ya beda was na abusia for ha ene bre ema ye kwan me de adwumadi no asi jo Louis aginyame nshon so do comment no eba ye bre no aye bre ti ntimi enkenkan emfa emamo nyame enhya mo se mu nyina munya ebre ehwe ye ema ye adwumadi etimi ekọ no se ne esem na efata fa ye mame Josephine Penny mensa issue yi ne nsem asa de ekoi won so sen na wo hu no esi efa se de neoma ekọ no won so no wo ne se ye no kure bi wo ba bia wo bi enkan ye anasa wo mo ye katasumo mu aso bi wo ba bi ana ebiemu ensuso no ye ekwan ya mpanifo so etu anamo ede efa ho no ye ne kwan so a eno no ana waje ntwe no fabra ebebe so ye comment section na emrepam no ye bekenkan ede amamo na medimo esi no follow yen on all the social media platforms so yeah, Instagram page, near Twitter page, so @TumaGH_, Facebook, so @TumaGH, and check us here and come me cameraman Yamsin Jamaica and a beer monsusumi engineer Bakope and the Teflon Yami and Shamo, some my Jumedino crabeship, media and so any equia sikapa. That's in it, Yabasan Eddie Esha Ebi Macram. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and Too Much Multimedia College. If we say a band equipment,
akyerɛkyerɛfoɔ ɔma kɔdoro ɛwɔ adesua mu ɛne air condition room dia fitting ɛba ne media law advertising camera handling ɛna marketing dia ɛne na ɛyɛ hɔ location no ɛwɔ Abeka Free Park Junction fa number na ebuase wo na wankasa frɛ na obi andada wo na memo bi nkasa me frama wo wankasa frɛ na bɛte di Njaya no da. Njabla me bia no. Nem bi sende. Sister. Abad no yo. Also ankasa. Na me hwe de we otin so anya bia wa agwadam. Ndiri kasa chem no ngwadam. Ne mo mun sori mu na me yin katram so opona. Min yen win tebi. On de ne san ori eden. Odi ye sign. Nti sign no ye no ndo me shada antas papa. Ba me hu bi ibi su munyim na mo so no mo se ma me no ko nti mo ko me ni ko tem shop no no ye dey na so me man pen nti me man pen na la ye no o tso paper nti o sa so twere mu na ma ko ka che me mbo fa me dey ewu abeso nti yan twere mo on twere o wi so twere wi a na sa mo kan kana ya kan kan e mo dey di ofi nti o twere wi na me yi na mo kan na o se o be siri o wa wale na mom first or two okada me friend pastor man na man pon ka na pastor na yen friend an twa no ma as me friend pastor no shoe paper no twa no ma ntwa no ma no na me so okay me hu no ma na mom yen hwe yi na wa twa no so fita kwa na na me nyim de bi mpa ayi wa wa de wa hwehwe o so fita kwa nti takwa yin fo no fi on kasa ono na twa mo smo san no ma o tere me yele me friend na me se da mo si ma no aya no mo san ka tan shop na me pay di be man dem ondi ana nsu bi pa nti bibia no me bi o se dem ondi na me se okay ono ntna na wono atena isu ko ten na dem olisu mo so ntna na me frɛ ti me frɛ na mposo na ebi frɛ te bi frɛ nka cheda sister bi me hu sister bi wo mo azim na mo hu sister bi o da me bi nti